Sure. Kamu simthandele abomthanda bambiza ngayo simthandelele nabo umthandile. Wangibiza ngayo simthandile. Oh shit. Welcome to another video, Rara. Welcome to the Hoticast. We won. And because Alex, I was like, let me go to another cast and see a thing. Today about too. It's a different talk, it's a different language, it's a different movement, you know. And quite one I'm trying naba. Oh, come on, into mebhaca umajidli wakehlane Mount Freya 5090. 5090? Today we are learning about amabhaca, you know, part of them, you know. But this guy called me number 50, maybe we'll pay to maybe we'll song. We are in Salukanya. Yes. Yeah, okay. It's not an interview, choma ngifuna ufile ngathi interview if now nemibuzo ngabuza yabo leyo if nawe yabo leyo because nami nginemibuzo. If you didn't subscribe, can you kindly subscribe to my channel, like the video. If you're new to this channel, can you kindly subscribe? If you're not pinabuya, like the video. Like the video ntobasana, like the video mfana. If you're amazing video, comment below. You understand? I'm like, hey, don't be back. I'm at that. Okay, this is unjani namhlanje thoba. You're right njani. Right. Oh, Ndindim ndiyibhaca nje. Konto etshintshile. Ayekho into etshintshile. Ubani igama lakho straight? Siqale kana. Oh, igama lami straight. Yeah, straight igama lakho straight. Umuntu ongakwazi maybe umuntu was from TikTok, you know. Oh, igama lami straight nguswaphiwe. Swaphile. Swaphiwe. Nobupedi no. Hayi. Swaphile. Swaphiwe. Oh, swaphiwe. Yes. Oh, swaphiwe sibonga wakwajili. Yes. Okay. Swaphile wakwajili. Swaphiwe. Oh. Swaphiwe. I feel like isilungu sesingivulele kakhulu. Swaphiwe or swaphiwe. Do you think people they know swaphiwe or they know intombebhaca? But intombebhaca. Ufuna ibenjalo. Yes. Thana manje iqhubeka ibe intombebhaca. Intombebhaca unomphelo. Yes. Okay, intombebhaca ukhulele phi? First unike i-background yakho ndathi ngesibhaca into ke mfowethu. Delibhaca kodwa. Oh man. First unike i-background yakho ba okay, ubani intombebhaca? Wekhani udume ngani uthandana? Okay, mna nje wandi intombebhaca ne njengoba senjile ukuthi ndisuka eMount Freya ehlani iScots. Yes. Ilala ehlani kuthiwa kunomgcapho obovu. Okay, mna ke ndidume ngani? Ndidume ngokuthi mna ndithanda nje ukutekela icontent yamabhaca ku TikTok na ku Facebook, ndidibhobhele nje isibhaca, ndithanda nokusina ke. Enye into abantu abandade ngayo le ukusina nokubhobha nje isibhaca. Yabhobha, yasina. Yes. Okay. So abantu bakwathi ngaleyo nto nje ngifuna understand ayikho linye talent. Show us your talent, you dance or something. Oh, yabo leyo nto. Oh. Yes. Kunomaskando akwaBhaca. It's a different thing. Uhluke ngani maskando akwaBhaca ke nomaskandi nje? Nomaskando normal. Umaskando normal ndathi uhluke ngani ke ngokwenami? Umaskando normal. Like inakhala uBhaca uyeva bakhala uBhaca wamamela ama NND. Yeah. Yes, umakhala ama NND uyeva bakhala uBhaca. Mara makhala ukhuzani kanje na uyeva ukuthi yabo. Okay. Ukuthi mamela ngoba abomqashiwe. Yes. I don't know umqashiwa, but I know LND though. Yeah, ama NNDs. Yeah. We have ukuthi nakhala ama NND uBhaca ke lokhala la. Mara makhale kakhuzani uteva ukuthi isizulu ke lesi sikhala la. Yes. Oh, kunesizulu kunesibhaca. Yes. Umehluko. Okay. Intombebhaca abantu bakwazi leyo nto bakwazi unazo ingoma oculayo or maybe italent lakho okalivisa bani. Benfeaturishiwe. Khona la kuwaxesha khona. But anayo yamdedwa ayangalivete lami talent elakhe talent okalivete you do right there. Mina igama simthandile nami uzi-introduce guys igama lami simthandile. That's all I can say. I feel like nabo abantu thanda mina bangazi ngo-ghost. Abantu bangazi ngo-ghost ifolazi igama lami bangazi ngo-ghost. Nami ndilibhaca. Yeah, ibhaca lelingajampisi. Yeah. Ibhaca lelifihlekile lingajampisi. Oh, kanti hayi kanjani mfowethu, hayi kanjani mfethu. Ibhaca la mabhlokho amakhulu. Okay, I feel like wait. We're just riffing though. Okay, Fizz, ngifuna samba kancane if unombuzo ungabuza nawe ngifuna ufile ngathi ngiyakuxesha ngemibuzo if unombuzo nawe ungabuza yabo lana because mina nginayo imibuzo vele uqhubeka ngibuza hayi qhubeka ubude ehlonqo ukhulelephi mina ngikhulele ehlani ufika nini eGoli uqala nini content
eGoli ndifike I'm not sure ukuthi baku-2021 but benizokwenza grade 7 grade 7 la eTama primary ukufika kwami la eGoli yabo grade 7 njengoba manje di grade 12 okay sesesikolweni esikolweni esikolweni makukhitha kanjani sesivela usuperstar kanje mfethu hayi bana nokuhlangana nje ndithi ndikhamba ke futhi nje esikoleni nananza andithi ndikhamba la bebentela abantwana awusontombe ebhaca ndithi ndiwuye okay safunza bakwethu usafunza uqala nini content ke iqala uma kunjani content ndiqale ngiyakhumbula kulonyaka kwenza i-first annual kahlangana bhaca ndiyakhumbula amabhaca ke lawo ke ayengekabi wona ngokakabi kangako kodwa ngoku ayafika so first annual kahlangana bhaca I think it was September last year bekuyi second annual shooting mina i-content ndiqale 2023 last year beku 2024 ne 2025 2025 okay my bad uyaphasa kodwa ngiyapasa ngifunda science lena ngiyiphysics ngiyabeka iNewton manje first long ngayisho manje ngiqede okay uyaphasa kodwa ngiyaphasa so i-content yami ngiqale 2024 first annual kahlangana bhaca beku September yabo ngibona kuthiwa abantu bahlangana bhaca taba nani futhi nje ekhaya ke behleti khona lento tamabhaca yabo ndaqonza bathi ngeke ndithi nxibele bakuthi yabo ndafahlela nanxiba tonke nje into tamabhaca ndami emva kwendlu ndathatha futhi andathi bana ayicingiswa yini lonto ndathatha ifoni nje hayi ndathi shootela bakuthi ndabhobha ke isibhaca ndabhobha because benibona uView sinalo bethu lapha TikTok ukuthi unohlangana bhaca kanje so nami abathi like awuthi mina nami ndekhe ivideo yami nami ndike ndithi uba uhlangana bhaca yes ndatsho ke lapho nami ukuthi hayi bo mabhaca ukuthi kunohlangana bhaca kanti abantu batave bayithanze vele leyo content leyo le yakho kahle yabona ukuthi hayi bo abantu bayithanza lento endikhaya ndaqhubeka ke ngoni manje ndiyekha ke ngoku TikTok ndekha yabo okay mina ngombuza then okay wenza TikTok wenza TikTok phela unama IG or TikTok Facebook only or TikTok Facebook yes and whole understand now so realize nini uba no abantu bayangithanda realize so how many followers well actually lento I think that realize ngala first annual kahlangana bhaca cause yakunika how many followers makukhumbula nika I think sathi semcimbini nama followers ayingapi I think it was 3k if I'm good yes also yabona ba how if it one abantu bayithanza lento ekhaya yabo so ndaqhubeka khona ndathi naxa ndifike emcimbini khona abanye babese bendati but ndandingekabi ngalendlela esendatiwa ngayo ngakhona ngomabhaca kodwa babekhona abantu abathi nangu ntombe but nangu lo mntwana yabo so nabona lapho ukuthi hayi futhi kahle lento nentawo abantu bayithanza yabo konza andiqhubeke ke ngondi ngabisayeka ndaqhubeka until last year kwaba i-second annual last year ke second annual vele bese ndiyithathiwe ihlangana bhaca sendi ku team vele kahlangana bhaca bo so under bhaca ngifuna sekancane ufuna understand ngoba sesiyagijima stowa yandifa kuba ndiyaqhamuka nami sendivelile nga kodwa okay ngifuna understand something okay uyayithola lo 3k another video we realize nini but actually first feeling no kubona umuntu ozocela ipicture now u realize nini I think first annual like first someone like cela ipicture now ngiyakwazela ku TikTok uzizwa kanjani ngale moment uba yibo emadosa ndiyajabula iba khona la njabulo because last year beku West last year ke kuhlangana bhaca bo hayi beku West ndibe wathi atange ndiubukela uhlangana bhaca ke mina ulokhu uyafona lokho nje ingeke oleke trend ayibo okay ndibuka sonke nabo via atange sibukele kwangoma ke lokho niyabitswa ngapha sibitwa ngapha nangapha lokho nje uncumile atange shemsubukela uhlangana bhaca uncumile hayibo atange okay first year kumele ugoduke ngokuyemakhaya iDecember yakho injani as uyintombi ebhaca do you think abantu treat in a different way now or do you think nabanye abantu they still see you as you understand abantu abasanibona is ulentuka undim abantu ukuthi vele bahlala nami yabo abantu abahlala nami abaclose kunami abayiboni noba kuthiwa bayayibona bara siyaphilisana kuba yakhona uvela ukhone
umuntu nawo bayandazi umuntu ngabe ndiyavele ngikhone nje nami so abantu ukuthi mhlawumbe yabo banibonisa uthando nani abantu ukuthi akusi abantu abandatiko yes umbuzo wami kuphinda ukubelela elalini yakho uthobuya yaphi emakhaya ehlane so ehlane uyabuya ngokusuka into emibhaca sase uqonqoza papakhe nomntwana wakhamba la so ubuya ngokuyintombi ebhaca do you think treatment seyihlukile or do you think even abantu abadala do you think I just don't understand because of I feel like emabhaceni sikakhulu into ezininzi azinawo so mina ngifuna understand umuntu ofamous emabhaceni oba i-treatment injani akumnanzi bakuthi hayi ngabe ndiyaxana ndithi akho mnanzi ngoba nakelali nje ndisenokuthi mhlawumbe ndiye emcimbi ngikhumbula last year I was so excited last year kwakhona omnye umgidi pha elalini yabo so bekunomamtiseni ke busuku bakhona mamtiseni ndiyawuthanza ke ndinokuya ndobukela yabo so ihlani beliyosina nenye ilali idindela kwakubitwa abomama abalidindela yes ngitshona manje nathi ndingena endlini enkulu khona labo mama labo bakedindela wathi intombi ebhaca I was so excited bonke bayandani labo mama bayaqala bonke bayandani so I was so excited ukuthi hayi into endiyentako iyabona nakelalini ke abanye omama banokuthi ukuthi hayi intombi ebhaca even noba kuthi mhlawumbe kunohlangana bhaca into kanjalo uvekuthiwa hayi tshena naka esatshene lo mntwana akho ukuthi akasekhele uye kaloku watotati kweledini yabo so elalini nje bantrita kanjalo yabo because khona umama wathi andiphi isikhakha yabo asayi tothatha umntwana amafi waninika I feel like so damn so shit dekhalela na famous it's so striper ekashendo abathi lo mntwana uyasikhuphula asilihlani lo mntwana abawajili ke bajabula kakhulu hayi amajili uyasikhuphula ke uyasikhuphula now bayithoza bakusupport and le support into ekhona emva kuba because isikakhulu but ngingatsho ndithi abalingana nami abanisupport ihlani elalini yami question not in a bad way respect that you understand question is because of they think okay timbuyele esintweni I understand question uba I think more than this question do you think they think they can do it better than you or bacingoba maybe awuba anzuthi bacimba bangcono kunawe but bacimba ba maybe sozenza ngcono or maybe bona bangayenza ngcono ukudlula wena into kuba let content yakho they think deserve or when ufila kanjani ngalendlela abakutreata ngayo I feel like you babona ngathi andi deserve lento mhlambe endiyiyo okanye endikuyo yabo bona baya deserve bona yeah I feel like kanjalo because mina uyabona ku TikTok kwami mina ngeke ngiveni ngibone nje umuntu wake ehlane ngicommentela hayi ngabe ndiyaxoka bakuthi hayi ngabe ndiyaxana ngiveni nje ngihlangana nowake ehlane uthi ubani bani lo benikhula naye I understand abantu abadala bona bayavuya nema benibona ne bavuye futhi nje ukubonisa ukuthi into abayikhayo bayayibona ne bona abalingana nami yibo abanamafoni ekumele bona bayakhomenta bayasupporta hayi nansathatha dinye ilali bakuthi umntwana ke ehlane ngiveni ndithi nje umntwana ke ehlane ndihlangana naye TikTok enicommentela okanye ku Facebook enicommentela ngeke question hayi ehlane angeke ehlo so ehlane uyafika ngoDecember abantwana okay ehlane wami ungekho famous yes intombazana nje uwe nje ukhambela singenantsaba futhi nombuku yapha singenantsaba so uyabuya ngokwehlane so uyile ntombi ebhaca edumile thanda umuntu wonke even nabo mama bethu sometimes but yabona ifuna ingekho njengobani yabona because of most of abazali banokusifanisa nabanye abantu yabo yes so do you think ngifuna ukubona mina ngifuna unika picture yakho ufike emakhaya and you think maybe first year ufika like angithi first year ubuyela so famous ngifuna nasobuyela famous emakhaya boli expect life for abontanga bakho or expect in your way because you know ba bayandazi uqhubeleni ben expect ukuthi ben expecting high hours ungakhonto ilinde khonto bendiyilinzela mara bendathi ukuthi like batajabula abantu ukuthi hayi nangu ntombi ebhaca kanje hayi but ubunga expectanga uba maybe ontanga bakho maybe habo bangakubona usuthanda ukudlula abantu abaningi ben expect babona abantu usuthanda ukudlula abantu abadala hayi ke khona ibale hlani hayi into ke bake bayenza unocabanga bake bayenza was like I don't think they really support me ngaleyo ndlela ngaphandle kokucomment yini into abayenza real life of like I
angicingi ukuba labantu bayanisupporta ngale ndlela bencebela bayanisupporta ngayo. In real. Like face to face, ube like okay, indlela ukukhamba ngayo umntwana omuntu andiqondi uyanisupporta. Hayi face to face noma benibona akekho nje kathi ukuthi hayi mzala siyakubona Facebook, hayi man Facebook nabo TikTok mhlawumbe lento ekhaya njengabantu beqala ukuthi ngakhona siyakuthanda kanje nakade ndithi manhlakana nabanye abantu abangandati banibonise ngakhona akhona oyi1 bakuthi okathi hayi into mebhaca siyakubona mzala ku TikTok avuyenta kahle hayi akhona oyi1 bakuthi lalinami abantwana abalingana nami akhona oyi1 akathi hayi mzala avuyenta kahle ku TikTok hayi. Mina I think kwelayo kuyamilala, I don't think bayibukela icontent njengeyami yabo. Yes. Yeah, mina nesilungu kakhulu ngiyabathi. Hayi isilungu siyasibaleka thina mabhaca. Yabo, so I don't think bayibukelayo khona bayibonayo yabo. And abayibonayo like siyakubona mfowethu yabo. But no December ubu famous bakho. Ni understand amangisemakhaya yabo. The thing what I don't think bayibukela content yami. That's it yabo. I don't think and if even andilindela ngomuntu ozothi ndiyathi yabo andilindela ngaleyo because ndiyathi bonke there's no way ubukela content yami yabo but abakhona abanibona mfowethu ndiyakubona bona kwasilaba endikhule nabo mina think abanye babo banibona hayi ndiyakubona ndidasibonga kabi yami 1 2 3 1 2 3 isakhulu abantu abangahlala emakhaya abavakashile nabo maybe bahlala emakapa yabo labo basemabhaca ahlala emakapa wafika athi mfowethu ndiyakubona but amabhaca cha wapha emakhaya normal mina ndiqoqela nje ananzaba nalona. Okay, ngifuna understand ngifuna sibuyele kuwe chom yabo sibuyele kubhaceni bakho. Do you think amabhaca ngokubona khona la yakhona, or do you think amabhaca ayasupportana ngale ndlela bemela support ngayo, or do you think amabhaca aqhamisile kwezinye i-culture? Because of nohlala nebhaca lezulu straight, nohlala nebhaca lemxhosa straight, nohlala nebhaca le, you understand? Mina ngokubona kwami I think amabhaca ayabuya ngokancane because dzala ubhaca bongaqamanga yabo. But since nje kwekho lezi zinto like ithina ke ngandithi thina abantu abaningi since sekhi content ngo TikTok ayimani ku TikTok ngobhaca yabo abantu abaningi bayavuya ngoku abantu abaningi bayadibonisa nathi ukuthi samabhaca seke kwathi ukuthi umuntu ngoku azikhambenzi endleleni athi bamna dilibhaca dzala bongeke ukuthi ukhamba endleleni uvela uthi nje na ubudwa uthi vele ndilibhaca yabo kodwa ngoku umuntu seka kwathi uvela afahlele nje aphelele futhi nje afaka imboza nje endleleni kungonakala ngantu umuntu avela athifakele imboza nje ngoba ngokuthi intoni amabhaca ayakhula and ndibhekile nje futhi amabhaca asetakhula ayikancane cause komzimkhulu abantu bekunokuthiwa emzimkhulu khona amaZulu inani vele abantu bake emzimkhulu ke abanye babo hayi bonke abanye babo bebebhobha isiZulu yabona umuntu osuke emzimkhulu nje thina ngokwami lathi ukuthi umuntu osuke emzimkhulu uZulu nje kodwa ngoku abantu bake emzimkhulu most ba proud ngobhaca futhi bayadiveta nje ngoku abantu libhaca bamabhaca libhaca. Yes, ndiyakufa ndokumamela abantu bayavela kancane nathi sitofela madoda kancane into ndiyi. Okay, ndiyakuva. Do you have ama friends where do you have friends for our TikTok, like ama friends where content abantu bahlangana nabo nge content aphinduka abangani abenza ubhaca nabo ngaleyo nto? Yes, I do have them. Okay, sibayeka abangani bakho. Kukhona amanye ama-content, maybe kunabantu ababonela kuwe. Kunamanye ama-content creator amabhaca wabonayo bayakhulu ngathi shout out to them. Maybe ngathi ubani siyakubona uyeza. In the way. Obanda, maybe nobe unanika 5. Abavana nami. Hayi abavana nawo abantu babonayo abakhulayo. Angithi wena uyi-TikTok enkulu. Kunamanye ama-TikTok awasesa maybe unokwabukela uthi ndiyakubona usuthi uyeta bayeke laba sebetile bayeke sebefikile. Ndifuna ukukhombela maybe ubone banika energy yabo nokukhomba umuntu osetayo seyifikile asimyeke seyigqibile yabona osetayo umnika energy bayikabe umuntu ukubhekile yita khamba kahle ukhamba kahle khona lo mntwana olibhaca othi bita ngomampofu amampofu obhale kanjalo ku TikTok
amampofu Okay. umntwana khona untombazana hayi naye ndiyambona ukuthi hayi uyeda undikhumbuta ngexesha lami futhi nami ndisaqala uTikTok usemhle nawo awute kahle semtsha kula xesha lami semtsha ha bese kube omnye umntwana kuthiwa utibhale ibhacela imnyama kuTikTok bhacela imnyama yes Okay. ndiyambona lo mntwana lo bekhona nomnye ekuthiwa uvambokazi yes shout out to Vambokazi ayele amantombazana la amantombazana Okay. be uvambokazi ubani omnye futhi be uJolwane wake kwakunongoma yes. Okay. Kube usiphokuhle wake Bhayi yes cha ngoku uyandina kanti amantombazana wonke deep indlavini ikhona indlavini uJolwane uJolwane uyedwa uJolwane uyedwa indlavini angakuthi hayi yanikayiboni indlavini engathi nje iyathanda yakhuphuka ayiboni dim nje hayi angakuboni Thixo wena ubhacala ke demo wena yibo uyanimosha kodwa ufuna intombi ebhaca kanje uyanimosha yibo kutheni uthi into ibhacala setemu I'm sure wathi nokuhlaba u5 wena ndikhamba kanje endakhamba ndikhulela emakhaya tokuyazi ngikhulela emakhaya abafika la eGoli wavele waba uStruStru hayi kaloku ukuyini phela uma ukhulela emakhaya bengekho lento tabo uStruStru bethi ngiyathi kokhekani mina ngapha abona hayi nami yathi kokhekani mina uStruStru da elali nami ndokuqala kuyeGoli hayibo no bebekhona bebeyeGoli behlala khona but bona bebebuya bafuna ukuprove baba amabhaca wethu yabo bafike bafuna ukwekha lento esithe ekhaya ngoba bahlala khona yabo mina nihlala emakhanda eGoli ngisemntwana eGoli andifike eGoli mnazi into ndafike ndabuya mina nento naseGoli andimi ndo wasemakhanda yanto abayekhaya ndiqhela ngoba sisuka eGoli abahlala eGoli bona bafuna ukuba siyokulanda amadongo seyoba amadongo siyoqupha bafuna ukubona baba yi-part of yabo leyo nto umna ke ndiyatiwa ndiyiphatha flento ndakhamba ndayangale ndathutha naleya ngale yabuya sendikhuluma hayi ndiyaqonda mama sendibuya ngale yangale yabona ndithatha inompela yabona irap wavumi waba irap yabona irap yabona rap futhi bathanda no music wami kabantu bebasemakhaya kodwa okay ngifuna sibuyele kuwe is not about me hey ngifuna sibuyele kuwe intombi ebhaca usemakhaya emakhaya itakontanga bakho because ngifuna sihambe kahle andifuna sikejana ngoku-understanda kwami intombi ebhaca usemakhaya ukhulela emakhaya wenza lento ngalendlela nawe utakhela ngalendlela ubucingo wakha ngayo yasebenza wakhambeka abantu bayithanda ezilalini abanye bayithanda ontanga but balindela abangayithanda abayithandi uyajola wena khona njebewu uchumane kanjani kabi yami bo ake sakufaka amasivile endlavini tata ndiyaqela kodwa kunenye indlavini kunenye ikabi yabona if benikwadi nje if benedata kabi ndikondiyifonele nankaba hayi le tanga ndikhumbula system ngoDisember sisesinyaqa kwabundlula wathi ukudlula kudlula ndiyakubona ke ndithi endlaveni lihle nosiphe ethi yabona nkabi yami ayathi bukhona ethi yabona nkabi yami if bekhona mntwana kuthiwa intombi ebhaca la ukukhona ndihlela leyasekhaya usiphe ndithi ndiphethe actually ndikwathi kakhulu ke kuyo ndithi hayi nkabi yami le ndikubizela yona ngoku uthi uyaxoka mfowethu ndithi hayi nkabi yami Dabe sendihlangane nawe nge25 kwaNopoli. Yes. Nditwana nanamba ke ngamfonela ngokuthi ndizama umfonela etime ndide. Asiphume simbheka. And ngikuthandela uba nawe uthanza abantu awuchomi. Ndiyayathi loo nto ba actually ndiyakwathi cha ndiyathi uba awuchomi ke kubantu okubitha ukuthi. Yabona bese lapha nakubitha kwathi hayi manje sapho kodini man. Ndakubiza kade akubiza kwathi sabangana abakhulu. Siyatana. Athi tapa. Yahleka yalala yathi ayikabi yakho yakhonzima. Nzima. Eyikhuphuke kakhulu. Don't ikabi yomndeni ndiphila nayo le eGauteng.
Awethu ofile tingathi nathatha ama picture kwayilo. Yeah, sashuda. Wathatha ama picture. Wathi wajabula walalo mfethu. Ayakhala ngawe. Qala mangathi bangokule ndlela into yakhala kodwa lahleli. Hayi. Mayasisaba. Kunenye ikhathi ongafuna ukujolana ngaphandle kwamabhaca or maybe amapita amasuthu, amaZulu, amaXhosa. Anditsho kabi. Kodwa ngeke ehlo. Hayi. Ngeke ndunge. Hayi ngathi. Hayi ngeke ndunge ehlo. Hayi. Ufuna laba bakuyo. Hayi ngifuna laba ngakwethi. Ufuna laba hayi ngeke ndilunge. Hayi bokuthe. Nami ndiyakhala ukujona. Hayi kade futhi ehlake lonto yandehlekela lonto leyo. That's why nisimhlabe nje futhi ngeke ndilunge. Ngekulunga. Awukhaleli futhi. Hayi angikhaleni ukukhalela we. Hayi. Asathi ixesha yili ixesha likhambe lithethe. Abantu bayasho bangeke. Nami ndithi ndifike egoli ngendimela nento epedi mina. Kodwa yabona sendithi le-ring. Kade dumelani. Nathi awamuna. Ngeke ndibathaza kakhulu labo bantu ngoku amapedi. Wey, Christmas. Okay, simfuna sikhabele emapaleni, ngifuna siyakhe kubenze, yabo. Because it's just a YouTube video, it's not a podcast. Okay, awujoli. Sesikolweni. Dekhele content. I-content yakho i-goal yayo ufuna ibephi. Like yini inhloso? Ngoba konke umuntu ukhabele epaleni. Wena indlela yayo yini inhloso yakho about this content? Yeah, about your brand, about this bhaca. Yini inhloso yakho? Ngoba nami ndiyakhalela uyijona le content yini kabe yami. Ndiyakhalela nyana. Ngifuna abantu aba-strong. So Yebo uthini ingama? Ngifila kathi ngifila kathi Andre u racist. Abadla ama cornflakes ayihlunga ke. Yebo kabe yami. Amela ndikutshene. So igoli yami yabo. Because like khona le ngoma le nditsho ukuthi ndani featurishwe kuyo yabo. Lithi I'm sure yayathi na if 15 ayinde emfree yasekhaya lapha yayathi Don't yayathi ayi wena ufuna ubona umuntu usaba ndiyakhalela ukucula ubhaqa ubhaqa ndiyakhalela ukucula ubhaqa into next stop high mntwana lo mani kuyabhatalwa pa I've ubhuti omdala kuthiwa usidumo lamabhaca udumo lamabhaca yeah wasekhaya awakuni yeah so nice diamante kodwa diamante yeah I feel like now uyamkhola ngoba ndibhaca lapha hayi ndiyakholwa so ndiyakholwa so mina ngikhalela i-content yami ezibikhulu ngikhalela ukucula ufuna ukucula awufuna ukucula nje kuphela but into ungayiqala nje ngokule ngoba I feel like how many followers you have now for abantu abangazi 32,000 damn you're famous on Facebook 21,000 shit awukafiki la uyakhona awuyafika la khona but I hope isikhathi sizofika nje mina ngicela ningifolloweni guys on Facebook, on TikTok, on Instagram, on kinda subscribe. Nami ngifuna ukuba intombi ebhaca futhi ngifuna ukuba famous. Fana no famous khaya gogo bathi and uye Zulu ndiyakuthatha ndidado makeba. Okay, yeah. Uthi goal yakho just wanna be a camera singer. Do you have songs or unengoma ozibhalayo or? Hayi anibhali ngehlo ave ngiyakuthanda ukubhala. Uthanda ukubhala. Ngathi ngiyayichola nje seyila sekuthiwa nje cula wena. Yana ngathi ngiyayichola ready. Ngazi ngoyazi the way that kuloko khekani kumi. Mamela. Azi mina dinali idlozi lokubhaca. Umuntu ubhalayo. Nazi ingoma zamabhaca ndizibhalile nje. Maybe ngakupha zona. Uzobona uzorelease akunika. Ukunika. Unengoma nje sendithintile lapho nalapho. Hayi undiniki. Ubhala yes. Bona usiduma mayibhala nokumbona ndithi mfowethu. Yabona ngoma kaBheca lethi uniqoka lewathi umntanontu. Ngeke khehla. Ndiyaxelela. Yaphala ndim lo ngoma le. Lethi ngiqokele kahle. Uyibo ungambutha udumo lamabhaca ndim wabhala la ngoma. Hayi awunibhalele ehlo. Uniqoka lewathi umntanontu. Wemadoda zinhlintombi wabhaca. Labhala la ngoma mnika umfowethu waduma ngo. Athi cula. Dathi cula kabe yabo. Ngeke athi itsho le nto leti. Ngeke asitsho. Ngoba lokhu abantu
uma lo ule khunja le tiningi ngoma endibhale qha ndifuna u-expose abantu ngoba bathi ngabothetha ngazo tiningi ngoma tiningi namanye amakhongo asetateni ndibhalela ingoma tabo ndiyadibhala ingoma lamakhongo asetateni azilibsekavela bo bathi ithetha ningaba nibhatali ndithetha ngoba ninibhatali makodini ndifuna imali zam. Okay, by the way, yeah, man, it's nice to know you. I have some question trinyana because I know kunama patterns ezawakhatha, so ngifuna senze be long be namakhatha amabhaya manje, you understand? What is your sengifuna ukuya kuwe ke manje because angifuna abantu bazi umuntu wamebhaca nobubhaca ngifuna ube lo wabhaca ube brand now yabo leyo. Okay, what is your type? Into type yakho uyati type? Hayi hlwabe ngiyatata ngento lesilungu type eyiqala asiqale lawo kweyiphi party la ema-type umuntu ongajola naye umuntu onjani like okay ngiqale ngami type. Okay, ndivuna nawe yabo ndivuna nawe type yami. I think I feel like a girl or respectfully nganye be personal if you're funny and you respectful and you yabo ufane nje ngifuna into ofane mfethu angithanda umuntu ongathi ngosise sisedlozini sizoxalela indaba ungashi donke sidindele into timbi yani mawuse owahleka okwayimoyobhula kwathiwa ukubani owahleka ubhakuhleka bhakuqhuma impepho nje xa ku serious andifune ngifuna la ngifuna ungathi umuntu unokuchwesa kancane but hayi umuntu lusayikho umuntu nokuchwesa kancane ahleke kuhlekiwe abe muhle abe respect ahloniphe silenda esidudla rondo lekhaya as long nawe namagolo namaphupho yabo as long nawe wenze content ufuna nye content rate ngenjo enzamela ukujona abantu abangenza content lo ayandihlule ngingaka understand lento ndekhaya yabo ngokushuta nawe kanje ubona mangayichola irongo leyo nto ukuba kutheni ngachonga ubantu ushuta nentombazana uyeva leyo nto mamela ufuna ngibhale ngokungathi ngizayingeka wathi mamela ndahlula mina ucela umeme wandihlula uba ngicela umeme uyochama kodwa into ofuna ngicela ukuyoshuta ayingeke yandihlula leyo nto kameme uyeva leyo nto ngoba ngiyandimelana leyo nto so into enzamusha I feel like ngathola umuntu or maybe umuntu wenza content maybe akekho famous or akekho understand as long now wenza content nobe content yakho nje uyenzela wena or something but you understand uba kuyenzeka into enje yabo le nto mangiya ngiyoshuta athi asambe swethu abona abantu yoshuta understand ngokufuna nami ndichaze uchazela uba wena uyiphi ikhalo ongathanda uqubha nayo wena indoda ibemnyama siqale ibemnyama indoda esizengxakeni maleyo bone number 2 njengoba ndimthe mna ndifuna untaba mthukudlula mna ke ngoku yabo umfo hoyibo yathi uchaza ba kunekabe yakuthiwa usibo hayi imnyama imthe iladla fina ushuta nayo kalameni kodwa emabona mfethu yathi uyibrother kasiduma lamabhaca kanje ke blood mina so blood enuli blood unibonisa thole ndaphe ngenzani kodwa mfowethu babonga guys abe mnyama ahloniphe angathenza amantombazana ndithi yabo akumelanga athenza amantombazana usibo indlaveni nyani into lentombazana because noma kuyanxelwa ne awunentombazana uvela break bangeke ingeke kodwa masinxele lamantombazana right ke lo atathenza mina ndedwa love it have ke and yafika umuntu obhejayo ke umuntu mayithanda hayi ukuthi ndithi mhlawumbe ndiyasenga awusengi kodwa umuntu ofuna ukusengeka kodwa umuntu ofuna ukusengeka akasengeka ansengi kodwa if wena uyawili kuba uzisenge undiselela ibisi ndisenge akulanqa hayi ayihluphi I think tall abe mude abe nenhlonipho abe mnyama kufuneka ube mnyama mfowethu mawuliye le bone nje amfana amablock amakhulu hayi yileyo hayi ngeke hlo hayi yabona wena ngiyakubona ukuthi ngcoba amablock amakhulu kodwa ndichonto kodwa hayi ngeke hlo hayi angeke silunge hayi phofu mna hayi ngeke hayi kodwa ngeke nawe uthandane nkatinyana ngoba amablock amakhulu mna wena inkatinyana nje tshenile nje ubili ibhaca strong akhona umuntu ozana unqoba amablock amakhulu emabhoceni wena njoba unqoba amablock amakhulu
ngeke nje uvele uthandana nenkatinyana nje etshenile nje uba mnandi inkatinyana nje futhi nje lawo ndiyema angeke hlo I think yabona manje umuntu omazane ebhaca kwasona ingqondo takho wasekhaya wena vele ukubile udadewethu owasekhaya wena wasekhaya ngikuthanda nje udadewethu siyabona umfowethu wena inkabi yami yabona nondiva manje ukukhona lenkabi yami kuphuka lawo wona ntombelana nento ukuba mina ngeke no man I understand, I respect that, I understand, but I think I have a guy for you. One day niyohlangana sibonga bonke okwagusha hayi ungisendele isithombe sakhe sibonga konke okwagusha inkabi la lokuphatha kahle la ile kunje situha ngo izozama impilo nayo uthe uyasenga nje uyasenga but umuntu mayizama impilo akusho lokho ba akakhona ukusenga uzozama impilo naye eGauteng. Okay yabo ebayikhona lapho kwahlangana ukuhlazi yakhamba tonke lento yena tonke ohlangana bhacene last one ngathi bekhona bekuyi last one ngathi binini because kunomfowethu kuthiwa SG Zulu wasekhaya yambona hlala Alexander yeah siphila sonke so bethi masiye phana mnqale bani nabo mabhala no ndithi hayi inkabi yami ngeke mina ndithi mapro ingomene SLB yeah bebi pha babepha no SG bonke pha abafowethu umabonga bephaya kwakhusha lento mnyama usomnyama yesabeka ikushama golide la mnyama kakhulu kaloku cabanga ngoba ayingehlo ayikho mnyama ngalo ndlela ngathi ngabe mnyama kodwa ngabe mnyama kakhulu alehlo okay yini ama red flag okay yazi ngifuna senze no ngifuna senze ama red flag ngami mzokwenza ama red flag ngami ama red flag ngentombazana ngifuna ngizokwenzela example uzobona nawe yabo ngami ama red flag ngami I think red flag ngami kuba ni content creator. I know a lot of girls I think I don't want to say I'm a nice guy. I'm nice nje nice kwabantu if umuntu yabo allow ubu nice bam and I'm saying nice kuwe ngiba nice kuwe and you will like oh that's a nice guy but if I feel ba nice kwan phone and yabo leon because I feel like lots of people nobabona siba umuntu right unenhliziyo enhle banokuthatha advantage yes banokuqhela nje banokucimpela yabo leon and I respect into engenzayo. You understand if mina nawe wena ubukela content yami pass and no uyayibukela content yami but I will show you love but if so jump enye ibhode ukuthi usofuna mina nawe sinqabulane andivale into lokunqabulana ndelitshitshi ndabuqala andivale into leyo uyayibona so uzoqala uba rude and you think I'm a rude guy. No, I'm not. I just like respect and love, you understand? And if ufuna story just from the start, don't act like you watch my content from the start. Bonisa uba ufunani ufunani if ungathi can I have your number for shoot a video na mase uma unenumber am sothi oh my god wow hayi andimosha ke ngoku and motion ngiqhawula ke ngoku uyayimosha ukublockeka futhi vane sikhoya kwami isuke lapha yangithola that's my reflect ngami ukuba I'm too straight, you understand? Nobundla vini bam kwesima kujola nivana ntombazane nesikhoya kwami kwazi umntwana ongahloniphi into uyaqhamuka yanxela ibhlukwe awusile ungene ekhaya nebhlukwe ekhaya ungayekha loo nto kuyini maybe nasestradeni sikahlangana estradeni unxiba ibhlukwe estradeni sikahlangana kodwa hayi bawutayi kwami nebhlukwe into ndakhela umkhinqi kaka mina ndifuna ukutshejayo mina kuyakitchen yeah I feel like I'm too straight, you understand? I'm straight kwezinye indawo but I think in the same time I'm a nice guy. Red flag ngentombazana bengitsho ama red flag ami yabo bamnandi umuntu nje I don't think abanye abantu bangayithanda loo nto ngami yabo I don't think umuntu angathanda uba mina ngihlezi ngaround amantombazana ngishoda namantombazana ngihlezi nendaba amakoti I don't think abantu bayayithanda le ndaba amakoti wena yabo then it's okay. Red flag intombazana fethu to be honest I don't think I'll date a bhaca. No, I feel like intombazana into vele ayikwenqeni I'm joking. I feel like intombazana ephuza kakhulu angiphuzi angibhemi so if uyaphuza ngiyacela manje uphuza nabangani bakho ungaphuzeli kum unqele kahle unqele nabangani bakho unifonele ke mawunqelile okay leyo kodwa ungathi ufuna into nibona unqelile uyanimosha mina so nimoshe kakhulu fana ngiqabulene nawe ngoku bendifunxane nejiki
bendibull connectisa nejika ndivana loo nto yabo leyo nto I think intombazane inqalayo eselayo not that much you can drink I'm not saying sell dog but just hayi ngalo ndlela bangozokuthiwa uyanxila ndithi unxila ndiyathi ngomgqibelo ndithi uphina uthanda labo abantu ba-on yabona senda so hayi nakanjani yabona mfana ukuphi hayi nabangani bami just having nanisela today siyasela today fine I understand ba okay kuyaselwa namhlanje aba bekuseliwe itona namhlanje kuyaselwa ufana naleyo nto ntombazana if awuna ama goal man if awazi bufuna noba uyafunda ke yazi bufunani man ndaba zakho ungandiboni bese hayi ungandiboni njenge-option ungandiboni njenge-solution empilo yakho nami ndinengxaki zami angandiboni njengesinqumo ebudluka sengxakini utandisenga andisengeke mna ndimi kanje uyanibona la ngoku ndihleli intombi ebhaqa la imisebenzi wami imivizamo yami iyavela ngoku utandisenga tandimondla ndihlele ndikhokho la umuntu ofuna ukuhlala nami ngoba lo ndihlele nkabi umuntu andisenga uyanimosha okay what yini ama red flag ngawo iqaleni na red flag ngam na ndithanda ukulawula hayi ndiyathanda ukuphatha hlo ananza okay that's a red no red doctor uthetha kwakho normal ubovu hayi mina ndiyathanda ukuphatha ba yena ngicela ntombazana ngenjeni ntombi nathi ngayigqibeseni ngabotshwa nyane mina nyane ndiyibone ngabotshwa ngoba ndokuheda nyane andifuni indlavu nento antshena hayi wena intombi yami nibithe ngendlaveni nje lento ngayikushela kwaleyo nto intombi yami hayi andifuni indlavu nento antshena I think i-red flag yami le ngalo ukuthi andifuni ukutshenwa futhi nje ndiwulo muntu ukuthi nabi into ndiyitshilo angijiki antujika ngoba mhlawumbe kuthiwe hayi ngoku wena umuntu wami okanye mhlawumbe kanjani hayi nangabe ndiyitshilo unothe futhi umile la kulo futhi nje akho and uma kuhedwane akuhedwane ehlona ngabe yapho i-red flag ngami leyo ishonga ukuthi vele I think nje vele i-red flag so wena uthi indlaveni ethi yona awusanxiba ibhlukwe enenhloko makuhedwane hayi kodwa kubuye la mina ngaphandle kodwa kubuye la khohla libala ngakuphathisa isiyezi ngilahla phansi akamgala nje ingqondo ngavele nje uvela uqhamuke ngokuthi anjeni manje nganxiba ibhlukwe ukhuphethe ngapi hayi ekhaya lo nxibe kuyini ibhlukwe if unenxana lonto sihlukana ndikhonde ufunani kwina siqala lawo nditofunani kwini awude ekhaya ndidakhanqatha ndithi ndiyayi kwini andisekhaya asijoli noma kuthiwa siyajola ndithe kuwe antangakwini ndithe kuwe mawunyathele igate ude ekhaya eroom kum kodwa the fact that ungene egethini ebhlukwe ekhaya hayi bo noma ngabe suda ke ntoni wasebenza ekhaya bakuthi hayi ndingaxinwanga hayi hlonga ndiyakubulala nyani ndiyawukhama andifuni ukubotshwa guys andifuni ukubotshwa andifuni ubhaqa nandingaxinwanga I think you reflect indishongayo le the rest I'm not yini reflect ngomfana enye reflect ngam ndile ntombazana yenze ndimtsemna yabo ena abafana ngoba sakhulu yabo ngure ukusichwela umfana angathi utsandza kuba mtse nami yabo so i-red flag ngami leyo ukuthi nje ndimtse hayi Nkosi yami ndimtsemna shem so abafana abafana batse nabo yabo abambalo bayabalela enye i-red flag ngumfana omfutshane umfana omhlophe umfana omhlophe yes ipheni umfana ongahloniphi yo hayi mina ngifana umuntu ongahloniphi mina andivanje nomuntu ongahloniphi umfana ongahloniphi umfana okhamba igidi yonke elali red flag nje leyo kuba nawe ukhamba emistiseni nje usile kutheni futhi awudukhamba emistiseni la bese ungiqala ngayodlijini ngeke yonke ukamithiswe nawe hayi red flag uDecember lo sibhizi siyaphasa yonke imicimbi first emakhaya wonke umuntu uhlobene first of all kuanti pha kwamalume kwabo dadu wawo yonke imicimbi ndiyayikhamba ukhala lokho ukhala likhala manje kwamalume ukhala ngeke kwamalume ukhala hlo ukhala Dikayi kwamalume. Hayi suyahlo. Cha umuntu akhamba kwadaba bawo ukhambe kwamalume. Usekhaya la. Yonke indzawo. Emakhaya ibo emakhaya feel like ukuhlobene guys. Ndiyavuma kodwa suthi uyikhambe yonke. Ikhona lokwakuhlobana
First of all kwamalume ebhanga dadwabo mama lo uyikhamba yonke kaloku suyikhamba yonke okay nangabe uyakwini kwaZulu vele nje ube win manje umthane emacexeni ndingayi le uthi cabudana noma kuthiwa umzukulwana ukhona umakhulu wami wazalwa kwaLitholi ndingafika mina so you reflect nje ngomfana leyo and I think I reflect yami nami no into mebhaka ungangifuni because ndikhamba kwamicimbi ke mina kwalo umjado lo if umjado wakho kuyisekhaya nawoba umkhulu na wa ayuzulu esihlobene if wakwaZulu umqhaye ndikhamba leyo nto anqaniseni wekhaya nakudlula ndifika mina ndiyangana mina ukuhlintwa ndiyodla inyama ndigodu anivana namakhehla alwafuna into namakhehla kade ndinamakhehla phakathi lokhelesithini into namakhehla kade mina ndifika ngala mini ndikhambele ndihlalele ekhaya if siyakubhizi ufika ngala mini kubhizi abona kusebhizi safuneka nansi kumele siyofuna inkomo sethintini amabhatpoti sethintini ndifuna ngala mini serious nasebebhizi abantu be-enjoya ndiyiwa lawo and into amabhaca into eningi nje Thanze kakhulu no eflop yazi nto abantu abaningi alibathanga like ngifuna ngathi ndingafika kwindina le nto bandibona usuthanda njalo ngifike ne-energy bokhe ndiphakathi kwabantu ndiyatshatsha ukuzona out yabo ndiyatshatsha uba vele ndiyo if ngcono sihlala sibayi-2 sibayi-3 nokuhamba nabantu abaningi andikufuni ngcono ngathi ngakuhamba ndiyi-1 sibayi-2 sibayi-3 nasibayikhamba sibayi-6 sigcwala indlela soqoqa Okay. Guys, man, if you like this video, can you kind of subscribe? Please go and follow her if you don't follow her. Ntombi Bhaca on Facebook, Ntombi Bhaca on TikTok, Ntombi Bhaca. I think you have to have IG. IG. Ntombi Bhaca on YouTube, guys. Go and subscribe to Ntombi Bhaca channel. Go and follow Ntombi Bhaca off it. And if ungazi bangeli Bhaca and the first time ubona ubuso bami, it's okay. Thank you for watching. Please like the video, subscribe. Let's subscribe and watch another videos, man. I have a lot of content. I think I have more than 200 videos. Just watch videos, different content. I mean vlog, guys, what is them? No vlog? Yeah. Yeah, I think we'll call some vlog and I don't know. I don't vlog. Ay, when I go talk. No. Ngustoka. Why ndawa khona because ubukhona nge-26 nge-25 kwaNophoyi ben vlog that day. Ubukhona okay vloganga. Yeah, I think ukhona kwaNophoyi kuphela. Or yeah. It's not like ubukhona ko wonke ama vlog ngoba yibo. Hayi alo thusibo stop. Hayi kahle. Uhlala kude mfethu kuhlala kude yokuhlala ihlanga kude. Bengivloga nje impilo yasemabhaceni and enjoy, you know. Please go and watch those vlogs, guys. I'm still a virgin. Out. Kitty, people like. Don't look at that social media all day and see what niggas got and just start losing your mind. Niggas grinding for this shit.